kubor nakaslem jong unongsan Hima. Nyay kaliang persya hapo kayeng dorbar thawan ke jilla uba Roni vi lingdo ulaong bahaki election adam la ban kensting ya kanu kuno ke sengsan perthai niki kertong hindrai kum ka kongres hi ka jingthmu jongka kalong kumno ban pan klan ya ka sengla jong bat klem da pan le jingmut than niki kertong jong ki wei pan ki sengsan perthai habaya keren bat kilat pathai khubor menta ka sngi ka siterik urumpang arajar arpusau nakaliang uba Roni ulaong Bala pai syaka Bharat Jodo Nyay Yatra kabala khot penlong do Presiden Barim kaseng Kongres u Rahul Gandhi ka keren chapang kumno yaki hok jong pat ba la sedang bandolut menta barhaman laki jaka kiba u Rahul Gandhi u yo kejat la saki yaka jing shit rehem ki pat ba ban wan ajing kershan namar baki terang mat angnot bandon u ban mi syakmat naka benta ban keren halor ka hok jongki Ulang ru ke sarkar India hapo ke Jingïalam jong ke BJP menta la sakhi baki lat pathai khubor ru kim don shu ye ka hok ban kren lat loi lani ban kren persya bat ban kintho ye ke sarkar bat lada ki lat pathai khubor ki kinno lani ki kintho ye ke sarkar India ka penting da ka ban penlong ya ki jingto kit lingba ki CBI bat ki agency ba pher la benrap uba Roni baru lo ongru Baka jingmi syakmat jong Rahul Gandhi kalong baun long utau tendong naka benta ki pat bah jong keri. Susu ba Roni ulo ongru bahapo ke Jingïalam jong ni ke sarkar la sakhi satang ki Jingma ki babo ye keriti ke sensar jong keri ki an ki kanun ka hok mani belai ka don hapedeng ke Jingma bat ki wei ki ba upat ba ula jandu no. Pi hak election hi ngimla ban kensting you know te malada don lai sausan candidate ni hapshim be yaki bikide kilong serious right te mo kajingele jungi kalong bengin concentrate kumlo ban pan khlai ni ka party la jong klem da pala jingmo than ya ki candidate chukwe ki party pi na trai la da pi pe hi kane ka Bharat Jodo Yatra Nyay Yatra Biang Rahul mata ni keren chapang ka justice ka hok ki hok chungi la sang do deke election mentahi ngatrai upai ba kari India un pinda pipet man ba lek u Rahul Gandhi kene Bharat Jodo Nyay Yatra pinpet ka response no upai ba kalong ka isngan ke isid ham denre upai ba akwa mano ban mi syakmat ban keranam ta ka hok chungi pi mar menta ni sotho ba kene ka sarkar dali menta kamut ke media kamnong lai lucu ki pimla sipanai dissenting voice ban keren persya ka sarkar pimla asyu ban kena kentho ya ka sarkar telada pi kena kentho kamut ki bu dek CBI di central agencies ban pendik ban penjenjar pi teka jingmi u Rahul Gandhi menta kalong ya kita ki sur jongi ki pai ba bangimla asyu ban keren lai lu u Rahul menta Pi menta pipe Nyay kada justice ne daktin hasini ok yo ngimdei banduk ki hok chumi kumbalabu hakriti sensian chakri India menta ka constitution chumi menta kadang hajingma ka sensiar khadar paiba kadang hajingma ka jingsakri blai lai loi kadang hajingma ki riti ki dostur chumi ki red pa ki rulum kadang hajingma pinpet menta ba longkumno pipet menta ki chief minister jongki opposition rule states tang hai daw barit syaset patok pidang i dang menta kasngi uchim minister jong Jharkhand Bombay na kaseng BJP ula syaset patok patok kane kadang desyo ta kasenchar pagba shwa election pinpe kini ki jingja ba kinongyalam ne ki chief minister jongki parti ki Bombay na po ka BJP ne bomitreng mat BJP barpor kija ngatra muslim shen ke sakyam shu ikwikiwe man pendik man penjejar hato kini kada kesencar kada apa na kata Kaba na kaseng kongres u Rahul Gandhi mentau ya mengindo ya kata hok cumi dengan kerpat igi paiba ba phiap ya perkhat ba shoban ai ka rai jongpi namar ba yo kilawai ki pateng jongi ki keli kelai ni phele yu mopi ba mi menta ila dulu ya kata ki hok ki bobu kerti sencar cumi dia phila jubna hakano kari po perthai
kepada kita ke resencar paiba ne ke demokrasi ba shispa saupun remut ki MP suspend laju dah kayak gini lada kat ki nong ni khmat kat ki nong thawan ru kamdon su ke jingsngan kan no yang ni paiba le ke jingsngan shispa saupun remut marsen suspend ki pas kita ki bil klam don ke jinge tainea klam don ke jinge ple jumot kamde syo kan ka sencar kadar paiba dengan karpat iu paiba mentah por election ki sa ben ki sa kno ki sa kantho re bishar bha mopi ke parti iu ko peniang nam ta jung urit pa urulu ngathai ke jing ta khanjak kan ni ne kum ko parti pening pen song thu kan ni kamde ki MDC election kamde ki MLA election kade ke lok sabha election tengine jit ya u nomi khmat na po jela juni bele chepo parliament dengan pensong tu yang paiba kan ni kami begini je MLA je MDC ini je ya u MP bandai mikmat nam ta ka jet bandriu new trap new skum juni support ini tangin sopla nomor ba ki kertong te ki hap kena akan tho ikwi ki kertong nomor banero ikwi kertong te komod along campaign lepai tu weh te ki hap kena akan tho re paiba pan try unam da khumla ban na shu nong banong bayu paiba keren tamu ki kumta pilala ban pengen yu paiba trong meeting meneng idang session preliminary meeting pramuni po ka Congress Legislative Party te ini po arlaising session dia bane peki issues bangin ra chapo house ki balong idan kamban raise po house namun ka issues ki ba affect Iya po leader of opposition sa to city yaki sila shine la mande ba ngini kedua lang ba di pedang ngini kedua lang ngini raise lang ki issues ki balong kta pai ba ngini raise lang ki kelong common issues kanum long lala ka jong ki